Engdeng thongkep hawar karbi risuni sorong aji tiki langjun hawar amaya tumpen perangke ma ing nipong. Jurikendeng hempu mukrang patu aklam along stame engdeng thongkep karbi junel youth festival katalon ponji panji 6 dang pontang lo. Engdeng CB tungreng thama youth front mahanga thik arni alir alon pen katalon pon. Karbing long angkang along prexam hawar long sami engdeng thongkep karbi risuni sorong aji katalon ponji aphan kat sikdang pon ason thak thaksi. Tiki langjun hawar amai rasincha aklam along sami alira champent labangso engdeng thongkep karbi risunim sorong aji katalon ponji aphan kat sikdang tang pon tanglo. Laso lama puthak pen chiti ni phai thongkep arni. Porpai kep apor balong pen tiki langjun hawar amai rasincha aklam mithang asai hemalong perangki amai ingnipon. Lasu perangki amai phatpon si engdeng thongkep hawar karbi risumi sorong aji kepachun pon along kacherak pachitu dun anatum phan sami tiki langjun hawar amai atum pen kachuru pajirpon. Lapen labangso engdeng thongkep karbi risumi sorong aji alira champen katalon pon along sami sulang du orat du on sami kilang dun kachitu dun pen alira cham gi pidon ji aphan sami tiki langjun hawar amai atum pen chuningri pontu. Lapen laso alira cham gi pipon ji aphan lanu se alon ki pipon ji aphan sami aninkan bang kang ting sang adim sami iam lunsing teron pent solar hum trok an ki pi pajirpon abuthak alang litum penda churu pajirpon. Lapen labangso engdeng thongkep karbi risumi sorong aji ketalon pon ke jutsi anung wes sami karbi anglong angkang along kedu lunse po lunse pi anong thangklong atum sami jirap chitu dunji mate chitong dunji pusi tiki langjun hawar amai atum pen pachini pontu. News report waisong terang dogmoka karbi longre berta hawar amai laso jutang hawar amai mate jodel karbi festival bangke alira lon tame anu se dupon bom lo lasi peneng le thos tame alang lihin pen akimi ke paklang pon bangke lalo sot ricu amangmun lake wuti rong bang alang li la bang so paklang pon lo la sondak taksi dolang alang li tu mahin pen mina mate department amaru la so chikim dado tasi kedam tang la so angal bong ilitum phan kirap iki pipon elected person ang bong pen ke ilitum phan kedam tang apor baburong pi MLA gedo ilitum phan open stage nang pitikang lo lasi 2016 aneng kana bangke MLA Joyram Mangleng hin pen tame MP theater nang pitikang lo la pentu sar kaching hon mahamaya MSc la penon karbing long autonomous council no executive member ke hai lunsing tenon hin pen rasinja chatais tame nang pipon lo la son dak taksi peneng le thota an susi alira lon patunang pu labangso tike langjun jutang hawaramai la asai hemalong kang tingklak dukok titipu matha pen selang lihin pen solar light bang truck nang pipon lo lasi alang liphan tame tu pen churu lo lasi kachisi kachidang bangke teke langjun jutang hawaramai lapen tirika mamai hin pen ke 90% ke tangel lo lasi penap pen ana bangke 100% si complete po lasi non ingdeng thongkep laso hawar karbi risunim sorong aji katalon pon along nili tumahin pen kachuning riponji bangalalo labangso pre chiklo ni phai hini pen ni phai phoan labangso jutang along kacepate ason among doan pen chenglok labangso alir alon nangi pidunji phan nili tumahin pen kadu ko be karbi anglong solang do arat doan phan stame nang litum dak rasinja aklam along nang humri pen labangso jutang laso hawar karbi disunem sorong aje long alir alon nang pidun pen nang gelang dun pen labangso nang cerap nang citu dun pen cenglok bidi sure pen cenglok dilitum hanang pidunji phansi apen alir alon bang anu sinang pidunji phansi nang litum kaddo go bes karbi anglong solang dorat phans tame chuningri lo lapen pineng bangke nilitum along dak hawaramai long nang citong dunji terang ke lake kaddo go be bangke terang greener cap anduji lasi kebang jilang la niphai hini pen niphai pho an bangke litum imena jutang imena alun lam timu ilitum pirthe pindeng sumpot pen cenglok ilitum choklim men sikanang ji labang so ilitum kaping khara lo pilo la so kaping khara lo teng pen jonel ahawar engdeng thongkep jonel karbi risumi sorong aji mate hawar amai long nitum kechisi kechedang pini an 90% leer lo sidak nang cerap du natum
Mission itum dak Karbi employee association men cenglok, contractor tu men cenglok, rat kapre sere group tu men cenglok, ikim kerang lapen, kepang thir et nurak ni maria song tum lapen apar dok muka ni maria song tum, alang litum hanta curup on petang une, alang litum nang kirap dun nang citudun dolo, lasi non litum jonel ingdeng thongkep hawa ramai long bangke ini tu mayem dak me asapsu kaduri docet na selangli solar therok nang pilo aprang ke thom nang pilo nona fike thom nang pilo therok anlong polo sar lumsing tron mohamai MSC alangli phana chorolo lapen dali tum stage long nido isi ke rasingga achatai isi bangke long mukrang achatai asini tumla kadok awe lasa chatai ta thik ponelo taklam ponelo ing thir jir pen ni tum dak pini ange 90% klem pontang lo pendako isi dak nang cerap dundu akai sukur sing teron ni tum dak resusana secretary mallo alang lita isi akumlin mati isi Karbi jutang engjir kacing hon kadok awe te tum sini rasingja ing TV tua kumlin alang ni pensi bonda pon lo ba akumlin kartu je fan alang ni si finance lo du thulang da ni tolong nang cerap dun te kelang jun junon andal akahai sar executive engineer bodon sing tiso alang li ke kaya dengmet lapen jambali alir non la butiarong alang li si kikim kerang kadok awe rat afan ke pakalang pon alang li phana churu le unelo churu nang kok lo si lason nang thaksia ko dulang kiling arna matum kiling doan natum si kaceparai lo alang li tumta kiling arna da atike pen chehang la tumta tang er lo ini yan ke la tum 90% tang lo penap penge ke tang lo asen nan ni tum pathan tunang akai sukur sing teran secretary RC Nasiola jutang amaro ta bodon sing tisoma non ki bang jini phai isi pe ni phai pho Karbi risuni sorong aje jirikendeng hepu mukrang patu aklam along stami ke paman ponjia phant ka chisi ke sedang pon ton pontang lo lasila bangso engdeng thongkep hawar Karbi risuni sorong aje ke talon pon along stami ongdung arat atum ke chitodun pen alir cham ki pidon jia phant stame mai pu sing terang ahin pen chuni ripon tu lapen labangso hawar Karbi risuni sorong aje ke talon pon along stami rat atum kan rikang krang pen ke chitodun de jia phant mate ke pasik sak dun de jia phant stame alang lihin pen chuni ripon tu lapen ni phai kithom arni KACC CM Dr. Turam Ronghang Sami labangso engdeng thongkep Karbi risumi sorong aje ke talon pon long chetong dunji busi tirikem amai pu sing terang pen parangke thingnu ningje pon news report rensing teron jurikendeng Karbi long reberta General Festival non la jurikendeng zone ahin decision committee president ni hila la sila so on pining la jurikendeng thongkep jurikendeng zone ahin dan laso festival aphan ka chiji ka sidang pon bang kenon 95% bang ke chun pon lo on get bang sap tang te chodang bon sta mela ta la non anin samang bong tang det ta hai lo la sinon nil tuma CM sar ta tari ke thomani si bai pula bai hiya achiti ma por sidang pali pula si hola so abhav sta me helipad tu sta me nil tum la kangkai di matang elo la si department sor pen la so helipad kiwangi adim bang nang le chon na lo la si nil tum la decision committee hoi pen ka sidang bang ke mane ke ong si chun si ong lo tenang li la nan ke bangi indeng thongkep Karbi risonim sorong aje along jirendeng arat atum phan kopi sinang li kachuning rikang tung neli kachuning rikang tung mala hello je laso junel festival along kachitu chirap laben jutang jibat kaching hon arada do anus mela so amelong bang ke wang ui function ni chuning rilo la so melong ke wang anu tina function me heli hin ben him jume pidun lo la pen so melong yang kidun tu am stame mane kang ri kang krang pen hon mu bang rim le sonte nil hin ben ning tithipon
Kedam tang surhini ra engkoi ra si bitung reng thama youth front pumhang pathek ponsi thini pai thongkep arni nijang karbiang long tumpreng committee hol along engdeng isi bitung reng thama youth front mhang thek arni alir alon pen katalon pon bitung reng thama youth front amaipu provinson be lapen dun amaipu humson teron atum pen si mai chapa hempu ponsi mai pangching pon labang so katalon pon along karbilo charlie asong englong pho central committee amaipu thang sing timung Karbi Anglong ME Stations Amaipu Borsing Ingleng, Bitung Reng Thama Youth Front Advisor Josh Timung, Lapen Dongkam Mukang Ward Commissioner Atum Chetongdun. Kedam tang aningkan ason tap taksi, peneng lethos tami Bitung Reng Thama Youth Front Mhangatek Arnipat Tondun si, Loka Charlie Ingdeng Kep Lapen Indeng Krihini Asarlang along kes paundun Atumapant, Pang Rumpet pen Bang Paru please to say Atumapant Karchu Asaita Dengpon. News Report Darlin Sondrongpar. Dongkam Mukam Karbilong River. Maha Baralong isu yang cuma kami kelas 12 sampai kelas 10 ke pas kelas 10 kono si kalau sukar cukup tegapot dan isu yang cuma aning kirung tegapot waktu Robinson alang ikan curul lah itu cuma itu peram lah main pulau alang untuk kupon itu ada ini itu mereka cuma aju untuk kami dengan serok tu pasal untuk kita medak kalau semua main long kami kalau main long kami dengan itu yang untuk window dan akhir untuk window sendiri akhir pun harus itu dengan tu kalau itu jom ini also mahu kami sini kita itu school pasti sekolah kan macam kilo kecil dan semua macam kilo kecil salah bangsa also kami pakai kita high school teachers high students akhir pun responsibility bang kita loh di jom akhir pun jalan kami dan also mencari kami akan salah bangsa also mungkin jangan career atau future kami sila keluar kami Kenaan tidak itu yang tidak lakukan orang penuh hajong itu CM Dr. Tirono Hang Elonso good quality education kemana campaign kami itu kenaan cerap itu dulu lagi hal bangso awareness campaign loh itu makin high education department lagi yang cerap itu kami kenaan support itu hal satu boy itu karbian lo doa itu masong ke kami itu cerap itu dulu hal bangso cerap itu itu manggalo itu karbian lo total di tanggung jawab dan sistem mereka LPME kata hasil di school hal bangsa school kalau kita difang mah kalau kita functioning mah kalau kita endowment itu kami mau teacher kita lebih doma lima hal kami dengan itu karena Thomas Council Dr. Sugam Lohan CM dan Richard CM nang juga terapi masih itu PSI penjara dalam bangsa saya pacul lap oleh council dan kita pacul lap oleh itu karena lo 26 constituency do atau 26 constituency do long kira constituency kalau song kita ni bangsa education kami sendiri orang yang dapat itu education kalau ini bangsa itu mereka sama youth forum kami bangsa awareness campaign orang itu kami cerap dan komlo di jom itu cerap itu masih campaign kita ke beliau karbian long terus karbian long ini tapi kita decision meningkat yang long di kesalahan teknologi macam ada komplain minister sana itu sama youth forum amhangket hegan siapa itu talon pun along itu ada pacer optunsi baik lapen hasil di hasil kebutuhan yang kan kita nak tumpan karco mai kono lapen lada katumpan awareness campaign lah selesai lah konfirm pacer optunsi ada bitung sama angka ngalo baru itu se apa dan mencek lapen hasil di tempat tertentu masih alang di tumpan langsung se aplang kita ambil long kirtumi yang pidum dan sepiri dalam semua long pakai lansi baju pada lasi militum itu mereka suruh lo militum kan yang mau termas konsep alang itu mana kecerap pun tanah joksin itu kapal long apot alang li mengecerap pun tekap